Учим языки вместе. Räägi. Rääkimine on kuld. Золотые слова. Послушайте, пожалуйста, слова и фразы, которые помогут вам лучше понять диалог, где наши герои приводят в порядок комнату и кухню после обеда и разговаривают о том, что должны уметь делать современные девушки. Pikutab. Приляжет. Teen köögi korda. Приведу кухню в порядок. On väärt. Достойны. Kõht on täis. Наелся. Viivad keele alla. Язык проглотишь. Mis sa nüüd? Что ты? Oleneb. Зависит. On kombeks. Принято. Hiljuti. Недавно. Aknalaua peale. На подоконник. Kududa. Вязать спицами. Heegeldamine. Вязание крючком. Tikkimine. Вышивание. Kuivatama. Сушить, высушивать. Las vanaema pikutab natuke. Mina aga teen nii kaua köögi korda. Aita mul nõud kööki viia. Muidugi on vanema väsinud pärast pirukate tegemist. Jah, see võtab tõesti palju aega ja jõudu, kuid pirukat on ju seda väärt. Ära räägi, kõht on nii täis. Huvitav, mitu tükki ma sõin? 10 või 20? Kes neid ikka luges? 12. Peaasi, et need sulle maitsesid. Ma ju rääkisin sulle, et vanaema pirukad viivad keele alla. Silmadega sööks veel ja veel. Ma ei teadnud, et eestlased ka küpsetavad pirukaid. Arvasin, et nad söövad kodus ainult kartulit, verivorsti ja mulgikapsaid. Mis sa nüüd? Nii hull see asi ka pole. Kõik oleneb peretraditsioonidest, sissetulekust, vaba aja olemasolust. Meie peres on kombeks teha maitsvalt süüa. Mulle meeldib ka süüa teha. Ja üldse on vanaema ja ema arvamusel, et iga tüdruk peab oskama süüa teha, õmmelda, kududa, heegeldada, tikkida. Kas sa tahad öelda, et oskad seda kõike teha? Seleta siis, mida sa siis ikkagi oskad? Ma ei tunne kõiki neid sõnu. Noh, mida tähendab süüa teha, tead kindlasti. Sõna õmblema peaks sulle ka tuttav olema. Ulata mulle see taldrik, palun. Õmblema. Muidugi tean. Hiljuti ostsime emale uut õmblusmasinat. Nüüd õmbleb ta endale ja vennale igasuguseid asju. Kuhu see kaus panna? Pane akna laua peale. Ostsime uue õmblusmasina. Vanaemale ei meeldi, kui keegi käib tema külmkapi kallal. Nii, mida ma veel oskan? Aha, kududa. Kas sa juba unustasid selle sõna tähenduse? Ausalt öelda küll. Las ma mõtlen. Tuli meelde. Kududa võib kindaid, sokke. Kas sa tõesti oskad kindaid kududa? Jaa, oskan küll. Parajasti koon aga endale moodsad kampsunit. Heegeldamine ja tikkimine aga ei meeldi mulle üldse. Arvasin, et praegu ei oska tüdrukut midagi teha. Mõtlesid tänapäeval? Jah, tänapäeva tüdrukud. Sugugi mitte. Minu sõbrannad oskavad ka seda kõike teha. Nii, nõud on pestud. Nüüd peab kuivatama. Mulle see kuivatamine sugugi ei istu, kuid kord kuus vanaema heaks võib seda teha. Huvitav. Kuidas saab kuivatamine istuda? No kui mingi asi ei meeldi, siis võib öelda, et ei istu. Ma sain aru. Lihtsalt on huvitav. Võtsi ränje посуды не сидит. Tahad ma aitan? Nalja teed. Ma pole niisugust asja näinud, et meeste rahvas kuivataks nõusid. Mis rahvas? Meeste rahvas. See on sama, mis mees või noormees. Samamoodi on ka naiste rahvas. Kas laste rahvas on ka? Ei, niisugust sõna eesti keeles ei ole, kuid loogika järgi võiks ju olla. Aitäh! Tänu su abile sai köök ruttu korda. Lähme nüüd tuppa, mul on sulle midagi näidata.
Золотые слова. Послушайте слова и фразы, которые помогут лучше понять вторую часть диалога. В этой части наши герои разглядывают семейный альбом со старыми фотографиями. Марика дает пояснения, но Алекс совсем запутался в чужих родственниках и уже хочет уехать в Таллин. Üle-eelmine. Позапрошлый. sajand, Век. Veendud. Убедишься. Sündmus. Событие. Lesk. Вдова. läksid segamini, Перепутались. ebaviisakas, Невежливый. ei viitsi pingutada, Не хочется напрягаться. Anna andeks. Прости. Koormata. Нагружать. Hüvasti jätma. Проститься. Vaata, siin on meie perekonna fotoalbum. Siin on pilte üle-eelmise sajandi lõpust. kas sa tahad öelda, et 19. sajandist? Ei või olla. Miks ei või? Kohe veendud, et võib. Näe, see on mu vanaisa Joosep. Siin on ta 2-aastane. Pilt oli tehtud aastal 1899. oo, üle 100 aasta tagasi. meie perealbumis nii vanaid pilte küll ei ole. Ei ole vanu pilte. olgu, vanu pilte. ütle õigesti või valesti, ikkagi ei ole. Jaa, see on meie pere rariteet. Siin on Joosep Tita. Siin koolipoiss. Aga siin on juba tema pulmapilt, mis on pärit aastast 1926. Vaata, kui ilus paar. Joosep ja Ermilde. Ja siin, vaata seda värvilist pilti, on nende kuldpulmad. minu mõlemad vanemad ja vanaisad on elanud ka üle 50 aasta koos. mina käisin nende kuldpulmas. Sul vedas, see on ikkagi väga suur sündmus. Mu vanaisa Peeter suri 4 aastat tagasi, nii et vanaema Anne on lesk. Eelmisel aastal oleks neil pidanud kuldpulmad olema. kui palju rahvast ühel pildil? on nad kõik sinu sugulased? Las ma vaatan. Jaa, see on perekonna kokkutulek. Vaata, see on vanaema Anne, keda sa tunned juba. Siin on 2 tema õde ja vend, minu vanatädid ja vanaonu. Nad on päris vanad juba. Vanaema on nendest kõige noorem. Neil on oma lapsed ja lapselapsed. Kokku üle 20 inimese. Kahjuks ei saanud nad kõik kohale tulla. Siin on minu ema ja isa, ema vend Tõnis, mu onu ja ema õde Mare. Ta on mu tädi. Stopp, mul läksid nad kõik segamini. Kes on kes? Vanaonud, emavennad, täditütred, lapselapsed, vennapojad, onulapsed. Kas alustan uuesti? Ei, ma ei taha olla ebaviisakas. Kuid äkki räägid mulle oma sugulastest mõni teine kord. Ma ei viitsi praegu pingutada. Ja üldse pilti vaadata meeldib rohkem tüdrukutele. Olgu, anna andeks. Ma ei tahtnud sind sellega koormata. Kuule, mis sa arvad? Kas me võime juba sõitma? Võime sõita. Arvan, et jah, kui sa tahad. Peame vanaemaga hüvasti jätma ja olemegi vabad. Meie missioon on täidetud. Золотая грамматика. Пришла пора поговорить о падежах. Я знаю, что большинство людей пугает уже само количество эстонских падежей – 14. На самом же деле ничего страшного. Была бы моя воля, я бы еще 3-4 добавила. Но это к слову. Итак, падежей 14. Первые 3 падежа сегодня трогать не будем. Поговорим сразу о второй тройке, о 4., 5. и 6 падежах. Они называются «сиссе-ütlev», «sees-ütlev» ja «seest-ütlev». Но нам от этих названий мало проку. Нам важно понять их суть. На самом деле, чтобы не бояться падежей, надо понять одну очень простую вещь. Дело в том, что в эстонском языке практически не существует предлогов, а в русском языке их целое море.
Напоминаю, это на, под, за, к, в и так далее. Роль русских предлогов в эстонском языке выполняют падежные окончания. Именно поэтому очень важно их не зажевывать, как принято очень многими, а четко произносить, потому что они несут на себе функциональную нагрузку. Очень важно также понимать, как звучит русский предлог по-эстонски. И как только вы себе это уясните, у вас не будет никаких проблем с эстонскими падежами. Вот и все. Итак, начали. 4-й падеж имеет окончание «се» и переводится на русский язык предлогом «в» с вопросом «куда?». Например, «Lähen teatrisse» – «пойду в театр», «Sõidan Tartusse» – «поеду в Тарту», «Tahan minna kohvikusse» – «хочу пойти в кафе». Вот и все. Правда ведь не страшно? 5-й падеж. Окончание падежа «с» переводится на русский язык предлогом «в», но с вопросом «где?». «Olen teatris, koolis, asjad on kapis, vanaema elab Tartus». Я нахожусь в театре, в школе, вещи в шкафу, бабушка живет в Тарту. 6-й падеж и окончание «ст» – «ст» переводится на русский язык аж 3 предлогами. Поговорим о каждом отдельно. Итак, первый предлог «из» – «тартуст», «из Тарту», «кофикуст», «из кафе», «саунаст», «из бани», «паберист», «из бумаги», «пластмассист», «из пластмассы». Следующий предлог, которым переводится это же самое окончание «ст», это предлог «о». «Ma mõtlen sinust». Я думаю о тебе. «Unistan puhkusest». Мечтаю об отпуске. «Mõtlen rahast». Думаю о деньгах. И 3-й предлог, которым переводится окончание «ст», это предлог «от», но со значением начала отсчета, то есть от чего-то. Ну, например, «сeinast» – от стены до другой стены, «Тартуст» – от Тарту до Таллина, допустим, 180 километров. Вот и все. Думаю, что это не очень трудно запомнить. Удачи вам!